नमस्ते योगरूपाय सम्प्रज्ञातशरीरिणे असम्प्रज्ञातमूर्ध्निते तयोर्योगमयाय च। वामाङ्गभ्रान्तिरूपाते सिद्धि सर्वप्रदा प्रभो भ्रान्तिधारकरूपा वै बुद्धिस्ते दक्षिणाङ्गके। माया सिद्धिस्तथा देवो मायिको बुद्धिसन्नित्य तयोर्योगे गणेशां त्वं स्थितोऽसि नमोऽस्तु ते। जगद्रूपो गकारश्च णकारो ब्रह्मवाचकः तयोर्योगे हि गणोपो नाम तुभ्यं नमो नमः। चतुर्विधं जगत्सर्वं ब्रह्मं तत्र तदात्मकं हस्ताश्चत्वार एवं ते चतुर्भुज नमोऽस्तु ते। स्वसंवेद्यं च यद्ब्रह्म तत्र खेलकरो भवान् तेन स्वानन्दवासि त्वं स्वानन्दपतये नमः। द्वन्द्वं चरसि भक्तानां तेषां हृदि समास्थितः चौरवत्तेन ते भूद्वै मूषको वाहनं प्रभो। जगति ब्रह्माणि स्थित्वा भोगान् भुक्षिष्व योगगः जगदिर्भिर्ब्रह्माभिस्तेन चेष्टितं ज्ञायते न च। चौरवदो भगकर्ता त्वं तेन ते वाहनं परं मूषको मूषकारूढो हेरम्बाय नमो नमः। किं स्तौमि त्वां गणाधीश योगशान्तिधरं परं वेदादयो ययुः शान्तिमतो देवं नमाम्यहम्। इति स्तोत्रं समाकर्ण्य गणेशस्तमुवाचः वरं वृणु महाभाग दास्यामि दुर्लभं ह्यपि। त्वया कृतमिदं स्तोत्रं योगशान्तिप्रदं भवेत् मयि भक्तिकरं स्कन्द सर्वसिद्धिप्रदं तथा। यं यमिच्छसि तं तं वै दास्यामि स्तोत्रयन्त्रितः पठते शृण्वते नित्यं कार्तिकेय विशेषतः। नमस्ते योगरूपाय सम्प्रज्ञातशरीरिणे असम्प्रज्ञातमूर्ध्निते तयोर्योगमयाय च। वामाङ्गभ्रान्तिरूपाते सिद्धि सर्वप्रदा प्रभो भ्रान्तिधारकरूपा वै बुद्धिस्ते दक्षिणाङ्गके। माया
सिद्धिस्तथा देवो मायिको बुद्धिसन्नित्य तयोर्योगे गणेशां त्वं स्थितोऽसि नमोऽस्तु ते। जगद्रूपो गकारश्च णकारो ब्रह्मवाचकः तयोर्योगे हि गणोपो नाम तुभ्यं नमो नमः। चतुर्विधं जगत्सर्वं ब्रह्मं तत्र तदात्मकं हस्ताश्चत्वार एवं ते चतुर्भुज नमोऽस्तु ते। स्वसंवेद्यं च यद्ब्रह्म तत्र खेलकरो भवान् तेन स्वानन्दवासि त्वं स्वानन्दपतये नमः। द्वन्द्वं चरसि भक्तानां तेषां हृदि समास्थितः चौरवत्तेन ते भूद्वै मूषको वाहनं प्रभो। जगति ब्रह्माणि स्थित्वा भोगान् भुक्षिष्व योगगः जगदिर्भिर्ब्रह्माभिस्तेन चेष्टितं ज्ञायते न च। चौरवदो भगकर्ता त्वं तेन ते वाहनं परं मूषको मूषकारूढो हेरम्बाय नमो नमः। किं स्तौमि त्वां गणाधीश योगशान्तिधरं परं वेदादयो ययुः शान्तिमतो देवं नमाम्यहम्। इति स्तोत्रं समाकर्ण्य गणेशस्तमुवाचः वरं वृणु महाभाग दास्यामि दुर्लभं ह्यपि। त्वया कृतमिदं स्तोत्रं योगशान्तिप्रदं भवेत् मयि भक्तिकरं स्कन्द सर्वसिद्धिप्रदं तथा। यं यमिच्छसि तं तं वै दास्यामि स्तोत्रयन्त्रितः पठते शृण्वते नित्यं कार्तिकेय विशेषतः। इति श्रीमुद्गलपुराणान्तर्वर्ती गणेशस्तोत्रम् समाप्तम्। नमस्ते योगरूपाय सम्प्रज्ञातशरीरिणे असम्प्रज्ञातमूर्ध्निते तयोर्योगमयाय च। वामाङ्गभ्रान्तिरूपाते सिद्धि सर्वप्रदा प्रभो भ्रान्तिधारकरूपा वै बुद्धिस्ते दक्षिणाङ्गके। माया
सिद्धिस्तथा देवो मायिको बुद्धिसन्नित्य तयोर्योगे गणेशां त्वं स्थितोऽसि नमोऽस्तु ते। जगद्रूपो गकारश्च णकारो ब्रह्मवाचकः तयोर्योगे हि गणोपो नाम तुभ्यं नमो नमः। चतुर्विधं जगत्सर्वं ब्रह्मं तत्र तदात्मकं हस्ताश्चत्वार एवं ते चतुर्भुज नमोऽस्तु ते। स्वसंवेद्यं च यद्ब्रह्म तत्र खेलकरो भवान् तेन स्वानन्दवासि त्वं स्वानन्दपतये नमः। द्वन्द्वं चरसि भक्तानां तेषां हृदि समास्थितः चौरवत्तेन ते भूद्वै मूषको वाहनं प्रभो। जगति ब्रह्माणि स्थित्वा भोगान् भुक्षि स्वयोगगः जगदीर्भिर्ब्रह्माभिस्तेन चेष्टितं ज्ञायते न च। चौरवदो भगकर्ता त्वं तेन ते वाहनं परं मूषको मूषकारूढो हेरम्बाय नमो नमः। किं स्तौमि त्वां गणाधीश योगशान्तिधरं परं वेदादयो ययुः शान्तिमतो देवं नमाम्यहम्। इति स्तोत्रं समाकर्ण्य गणेशस्तमुवाचः वरं वृणु महाभाग दास्यामि दुर्लभं ह्यपि। त्वया कृतमिदं स्तोत्रं योगशान्तिप्रदं भवेत् मयि भक्तिकरं स्कन्द सर्वसिद्धिप्रदं तथा। यं यमिच्छसि तं तं वै दास्यामि स्तोत्रयन्त्रितः पठते शृण्वते नित्यं कार्तिकेय विशेषतः। नमस्ते योगरूपाय सम्प्रज्ञातशरीरिणे असम्प्रज्ञातमूर्ध्नि ते तयोर्योगमयाय च। वामाङ्गभ्रान्तिरूपा ते सिद्धि सर्वप्रदा प्रभो भ्रान्तिधारकरूपा वै बुद्धिस्ते दक्षिणाङ्गके। माया सिद्धिस्तथा देवो मायिको बुद्धिसन्नित्य तयोर्योगे गणेश